Penkut ka Al-In ya kalantia jang kan hun Neymar kata ka Al-Hilal ha ka AFC Champions League penlem keput ka Arsenal ya ka Chelsea ha ka jingila kai ha ka Premier League pedang sembah ya piki para lok ki buju sultanat panpet ya ki video ha ka ne ka channel dada randai pi ibarang tamai sembah ban subscribe ya ka ne ka channel ha ka jingila kai semi final second leg ha ka AFC Champions League ka Al-Hilal bersyak ya ka Al-In ha ka ne ka jingila kai wala ka Al-Hilal kalau lak ban penlem ya ka Al-In da ar la kawai handra yo rung final ka Al-In da ka cricket goal haba phai shgan ka jingila kai ka Al-Hilal kalau yo ban tap ya ka goal ka jangka dang ha ka minit ka basaw lengba universe ka bawan ha ka dur jong ka penalty bat ya ka goal ka ba ar ka jangka la yo ban tap daw al daw sari ha ka minit ka basan phawai bat ya ka chikol jong ka Al-In la yo ban tap daw irik ha ka minit ka bakat ar bat hado ban dakut ka jingila kai ka Al-Hilal kala la ban penlem ya ka Al-In da ar la kawai hakane ka jingila kai andre heba phai che ka gol a cricket jongki ka Al-In kala la ban penlem ya ka Al-Hilal da san la saw hakane ka jingi khun semi final habaro artali kilak bat yo rong sendon che ka final haka AFC Champions League haba phai pat che ka jingila kai haka Premier League ka Chelsea persya ya ka Arsenal hakane ka jingila kai ka Arsenal kala la ban penlem keput ya ka Chelsea hado dasan lanot bat yakini kisan kol jangka Arsenal layok bantap daw altrosat haka menit ke besar bat lomba ubi waj haka menit ke besan PR bat kebanyak popra bat lengba ukai hawat haka menit ke besan pesan bat ke mandri pesan bat hado bandakut ke jingila kai ka Arsenal kalak ban pelim keput ya ke Chelsea haka ne ke jingila kai hado dasan lanot kuble shibon ya piki paralok ki baju sultanat ban pet ya ki video haka ne ke channel ngin sekendopan hakawe ke video